أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب جماع وسكه من تنكويني نعمامة يقولون يا غري لمن قرسي وكوينو كتا سكه من دغا كلام كلا يا غري ما سيدين أستاذنو وكوين مصري أبو بكر حيدر وكوين مصري أري كوري كنا قالة تجانو قنتي وكويني محمد بن باجي وكوين مصري أو سيدين قرمون سكه من دي ورحيم بتونغو ما كبه تونغو وكويني لو قدرني وكتا سكه من دغا ولا لخيكي ورا نخوي إن شاء الله وندنجي تاي ناسو آترون كما كنا قالة أمارمو ولا لخيكي ورا نخوي وندنجي تاي ناسو آترون كما ora koy nanti maka kahiruno ora bembembenya na eronya daru najwari daru nadwati keira eronya nangemari nanti keta una ala hare una jambantankari jambantankalle ke ken swabuna kangai ite qabla ho go maka ken su ko mantena yamban kasebuni ina kahalo kun kitende kunan diga sigi ala haren ka lakhinga uronga na ken eri woi kembrenga ulla kama isuka mantena na katu sirbanen katun mome isuka mantena kahanya kana kama dome ti kembrenga ti hashimiran ko nganati amagemiya keta irantar ne qabilan suka manten gajaro abane bate ti kembrenga ti e kempani nyonki jonko yen kembrenga ti qabilan suka mantena nyonki jongo mbundi ina kahuna nyonki jongo ntwa ti kengana ya ti wallahi ana akhbarin igemu kyari qur'ana nyanka ke akhbarin ora ken saw atarun kama birambe watli eranyoa ora ko nanti eranyo Kenya jumasin kotay wadi kenda alhadin kota eranyo Kenya alhadin kotay kembere ngai wotni ken kotanda etiken kotanda ti yawmur rahma ti hinnen kota ye kunyme ma nanti hinnen kota enen nayi ya karnanya Allah harinya kama kembere ngai gatla erenyo kay bane sena jibrilu alayhi salam ayanqa Allah haren kama nemano kisinga kama na Allah haren khibare iga gemu hohori na suka homanten ko ne Allah harenda nan tla na ko Allah harenda nemano kisinga kama nanti Allah wa nyamarne uroke amma wi itake kama kota kutunga hayweni tagabe kama ti uroke tamawu ya kama ken nange halle nantla na nyamari ti Allah ri nyamar nanti na kara nanta Allah hare a hijire anambu maka orodun kine nanta hijire andiya madina ana maka wara andiya madina ti kenya marenkine kenya wati be kenya kinciga ngati kinciga bane su Allah hare ne mando kisenga kama ari jonko yi Abubakar kare ora koyi ora lakeker nanti Allah hare ladani Abubakar kara ga madiga sowa nga lelenga ora ka kebe ga ne kinjiga dumbe nga a kemai Allah ra kase ora ko yin ndi birambe agara laqem kongo igara laqem yara igada ko yin ndi Abubakar yani igada ko ni Abubakar nan ta Allah haren Abubakar me girnan tawo a ate khibare wono lenki tina sawunya Allah haren pay gari liwati be tiketi aliwati kase kembe nga keta Allah rai kangara wara gari khibar khore wonyinno kemra Abubakar bismillah akitena kuna Abubakar nanti serebeno hay kombe kedi anu nyamari imbu selanga na sawunya khibara wi ma nakara Abubakar ti Allah rena ne manu kisinga ma ati bi abi anta wa ummi
atim marim pawa nganya na nange mangasa kubeno hay kombe gere ange yime demba yanyani anyime koreyani na sabunya ora ko yinanti Asma'u bintu Abi Bakar zati nitaqain akenyi kombe kedi aro Aisha oma Aisha gan khane kombe kedi nan kawa Abubakar yime sura sikani no kewati kembira Abubakar ra ko yinanti ikella nyaar ku hilli Allah ala yime koreyan de kembira nga isa undengiya nanti untabakati idgame nan yako kinga ya wati be Allah ran kite nanti Abubakar ra ti Allah ri nyamari nanti impijire ina makawara Allah nyamari kiniya nanti ina makawara kinga ya bane yero Allah renga watlana senga Abubakar kusanti Allah renda ti Allah hare ne manu kisana tikewo kapanga kilekere hijira kere ngo kapanga kinga ya bana Allah renti ajali ati an kapinga kinga ya Abubakari angar ta un suri ho malingara diga me suma lingara na kebaga kenna yi ay meta un tenyi tay na samu ya wati su Abubakar na kille mundu Allah hare ma ne manu kisenga ma nanti wo hijira ne komi sahaban ku dunga hijira mowe Allah hare ngoti ne amuyi ti awsini Allah wonni terle makine kena Abubakar mega somi kende sa Abubakar nyongo mu hilu ko Abubakar sika nanti lala ikro Allah hare nyawni budome kinga ya bane Abubakar mera nyogo mu hilu qobo no wara no birandi ora ko nanti ara nyogo mu ko qobo kamusegi dirhami gor kullendi ara nyogo mu ko kenyi kembra ko mi nyogo bane su kamna ati dirhami kembra nga Abubakar ara nyogo mu ku mara ima ko manu birandi qasuna ati me haqi nan same ke kota kane birambe Allah harengara karan nanti au kapiya hijrati Abubakari anyali mosri o ma Aisha akenda ahila nanti ike wuce ina sirengari anyali hollunga nan patinga sanka mana nyali ngoto manyali nambu don tikira hanangari Abubakar rokiyai ta Abubakar tol maga Allah harengara karan nanti ari ke hijira nyana dome kinga lunga Abubakar mobe ta Abubakar ta yani yambu nyali ngoto moburuma o ma Aisha radiyallahu anha akenti ike wuce ina sirengari nyale ma anya anjina mbu tira ke wari tira hanangar Abubakar kemere kinga ya watibe Allah hare ala Abubakari nemano kisenga Allah ren kamara Abubakari kemere nga hijira ke go nyana mobe ira plan tarase na sabu yora ko ina de Allah hare nemano kisenga kama anyi sababu nya golini ama itini ken annabi me iwigi ken saka Allah kama ama kenyana na dingene nabi me ngi ken saka Allah kama in kitanga linta numpil kama Allah khora Allah hare mai kenyana Allah hare sababu nya golini kembirenga okitene giken sawu Allah kama ora ko nanti Allah hare ngai Madina watibe la arabu yore kingane guburunga arabunga ari bane ari nyome ngara nangusallo misren sabam tarati anyome ke tankama ahitagi tamahitagi rayo akusande tigere giken sawa Allah kamo tiri wakalin semen Allah kama kenno ko Allah haren tara tansage ande anyome ke ande hitakele kembirenga hitagello halaya anigi giken sawa Allah kama Allah haren aqilha fatawakkal ananyome gan hitakilla hina kembirenga anigi giken sawa Allah kama kinga ko ni nande haramarme sabun golli ana sabun golli watibe ana kitena angigen sawalla kama kiya sabuna Allah hare ne manu kisenga kama ara Abubakari ya haini sabun ya golli na sawu ya hani plan ya tarse plabe purge hingo soronu kiten mowe kemre o kitenu gigen sawalla kama emma Allah hare ne manu kisenga kama ata Abubakar dangan ati kileke anta sorono mona sere mundu himbego kilentu mosiri himbe go Madina kilentu ago gunen no to na sabunya oranta kilo khorel gana Madina kilo khorel oranta kelli gana nan to tlemun kinga nan dia Madina na sabunya mununda no ngoni giru halle kemra ona sira mundu himbe go gunen to mosiri kemra ona kentuga kenna loto e gunendi mogo kene Madina kemra Abubakari ken kotanga honyino wotin Abdullah ibn Uraykit ken kota nani amaslamaw ma kenya ni gunendu ken kota adina arabun kusuka humandenga wotin kenra a'lamun nasi bis sahara kembirenga Abubakar raferenya na ken kri gundori kembirenga Abubakar Allah hare Abdullah ibn Uraykit ugemari nanti aworno tiya gunen no na gunen bogono tiya
ma igana ke madina migada ke madina kembira ken khanati ikira okenga kembira ari ituwaru agawanya haqqebe ara ken goni Abubakar ro Allah are ne mano kisinga kama ya khana dunyati kenga kembira tuwarun ko igemu tuwarundi kembira kengo gunen bogono tiya migo kine madina kembira ken sababun fana kenanga Allah arenda ko hila khari nanti iganabu inda kusan tilemu na kilelga na sawunya mununda no giliri halle ti kembere ngati giringume be gono gote gharu sauri kengo maka non giringume twintani ko mi serbe no gada heji alla gara serbe no warja heji nga kembere kunga manungo digana nanda giringume ge nanda visit nyari ko mi sere suga ken giringume ge anga tunna da Allah harendo Abubakari a yi da wani ke kota na sawunya giringume ge aseten ko tengani mobe igawa ko ni mobe nanda aseten ko tena na makamunyari kembere ngasere sugana digano anga tunna dikke Allah harendo Abubakari ya hijira na kota be a kembere uranya da wanya kama kembere Allah harenta Abubakar dangane ti unda kusantlenguna kileliga ti wodi na gharu sauri iwara nan ya bito sikinyano na sawunya serenga na bu anga ine munundanu bito sikin nonyani wa mundunu ti hata waseno kurazinga brambe bito sikana dangi I hatengo kalli kama muneneni parce que wodni keta amna kullato anta ikitara khari kena sawuna Allah renti igana bu kembere wodi gana bito sikinya gharu sauri kedi kembere bito sikin noni kebe gane Abubakar remenga Abdullah ibn Abubakar Allah renti kenna tikembere tikenna igolle ya kibar munenga keta ken woni nyare makka noni ana hari suroyle surosiki wari go tawoni go erenyonga ankahiya keta diame be go koni purke namu agara jaman ko ndengaru no kusu ande akahiya purke na kibare mundu kembere nga agana kibare ho kita kiyen nondi kembere wurondi ameki nandiga kibare ke saw itaron kama woti mununam nangiri indiyaro ke bangi wana Allah harangi tawanya na kunu kembere nga igana kibar ho ko Allah haranda Abubakar yimen kama kembere nga kebe gani Abdullah ibn Abubakar kembere kemo de na ken saw Allah harendo Abubakar taron kama giringume noni urondi kembere Allah haranti nema no kisen kama tiken ka gana ya kendiga ntenda arinte atabate a kembere nga foki solution mun ken khana ya kembere nga kenna ngale uti asma'u dangani kingani Abubakar le nyarenga nanti kenna ekipe yigandi mpinga bito siki kenno ondi urondi kenna yigande monstrondi na mekhi nandiga kiniya girinku megeri Abubakar le nyare asma'u zati nitaqain kembere nga kenna ekipe yigandi mpinga kembere nga qala arenti kebe asma'u ya aro Abdullah ibn Abubakar kusrohi litabate surungani tabate ngari woni sika kemra Abubakar kome kan horente wonino wati kenda Amir ibn Fuair ken kome kan horonte kemre nga Abubakar Allah haranda kenya mari nanti kebe gane Abdullah ya ar asma'u kunga na diga asma'u gana de yigan kiniya nan sage aro Abdullah ibn Abubakar kinga na da kibaran kiniya nan sage kemra kun surohi litabate aken khana na dawa nun dangi ni kendi akenyi dawa jamana kena Amir ibn Fuhaira kenya Abubakar kenyi komai Abubakar akannen poro kembere nga agol la kenyi dawa jamba ya imaka ay quraish nun dawa nun jambana Abubakar ime nyomu yonu yi dawa nun kuro mena aken gol la kenyi watu kana kembere nga Allah renta dengan kusro hiligana igolengoli kembere itabate akena dawa nun dangindi itabatendi purke tabate ke wotunu mobe kembere wa maremu Allah harempe kamana sababun golli kundu kembere nga ogu benu gani sere simple nunga keda sababun golle kin wajibi o kamare sere suma tawo ni kitengare tangama nanti ibi gigen sa Allah kama ana sababun nyanya na hina kembere angi gigen sa Allah kama kembere Allah hareni kata kileli gana nandiga na ya make hohonya Allah ya tangana kana ka ara sababu nya golli ora ko hinante Allah harem pin su ko mante awa sababu nya golli hina kembera au kidena igi ken saw Allah kama hagra kepila ho tarase asu ko mante ni sababu nya kembera nga ora ko hinante Abdullah ibn Abubakar ara kin ara khibar munde ngana dikena khibar mun wuro ni kenna gen sawi tarungama kebe na ala Abubakar le nya nga ken asma'u
bint Abubakar zati ni ta khaini ida kenga yiga ni bin kibarenga kenan to ra yiga nin kiniya kebe gani Amir bin Fuhaira kini Abubakar ko me khan horonte ke kemberenga tikenna dawa nun dangindi kusro hili tabaten kama kemberenga ida plage sutrase nan gemari ya gemar wati be Allah haren kite nan digi kara Allah haren ga digi kara kemera kite na haren ra Ali bin Abi Talib karramallahu wajha ara haren ra kinga ati Ali dangan ati jiruru rikatinga sisa nanti Allah rin nyamar uroke nama sagin tarike kama ti uroke nama sagin tarike kama kemberenga nganke Ali nyamar ni anan sagu tarike kama uroke ana sagu tarike kama nko hadumbe ke kwa bega bu Bahrain kemberenga anna kwa ke honora ko ina kwa ke bu Hadramauti kwa ke kwa sokin kaimanye kwa ke ni Allah arna musiri har Allah arenga hijira nya ira kwa ke samba Allah arenga Madina ma Allah arenga fatina kwa ke nya ma wahan yankana Allah arenga mana to kwa ke uri ari ka umyugon kemberenga ke kwa anya Allah arenga musiri kenya sabuni ati Ali dangan Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha ata dangan wuroke nganya marna annan sari ntarige kama kenna ngalanan ko hake kuhanga ni ngotlana hakar tarin kinanga ho hontan kitana nan to ntarige kama na ko hake kuhunden to anga ho hontan kitana hobreya kemrenga kenna ngahalle qara honu benu gabi ma ngo qara honu ku kinanga karsaro karsa qalenya haike aw kenya ren konara kemrenga ganayme yaran konara aw kenkinai nandi kaya karsaro karsa qalenya yilengana kare kembiranga anna serun qarhanun yilengana kare anna serun qarhanun sagandiya kembiranga angana qarhanun sagiya wati be ana kitena hijire nandiga oni Madina kembiranga Allah hare nemano kisenga kama maka ke kote qorenya kama ka kesu ko mante isa undenye maka ngo khresunu igana kitra hobe warnanti wakana kitra hoke kama ho mara kita wodana ken qarya Allah harenga nemano kisinga kama seresu angana kanu an kitra hoygo wure nan tallanta saunu ho mara da kita amma yura ken qarya Allah harenga nemano kisinga kama na saunde na saunya isaunde nyai kenya saune har kahirunu nan samin nabi maun kane ni Allah haren qili as-sadiqul amin bokiya sabuni yo kamana gaja honu mo kamantina kari kembiren aka kesu ko mante sirenga benya kidra hon qarhante ni Allah haringa nemano kisinga kama kiya sabuni ara Ali ibn Abi Talib khiri na qara'anu ko suko mante mo onkara ne suko mante ngara Ali kiten kama nantla na nyamari nanti ansau itahige kama nantla na nyamara ne kwa sokin kaimaki ana ken kuhiya kembirenga Allah haringa mo kombeni birambe uronga rosa Allah ara ko ben ale qahanari kebe gani kahirnuwa iga gemu kebe nanti ina Allah arenka anture una besu ko mantena kahautu keta undiga nandiga Allah arenka tuti kahanga ko misribanen katuni moome purka ma tu ina ndi karsa hana qalena yanga isuna yanga ni dome iga gemu kendi birambe ga gemu wati berisa ya gamu wati bere kinga atinga kinye uri nali Allah harenka anture purike agaranta bakar kobinga mobe kemberenga ira ferenya Allah haren kompeke wa gutena Allah haren saura on kinga li nanto sela Allah haren tareke on kinga li nanto sela ka ali yan sau tareke pase akona Allah haren nanti uroke ama sau tareke kama kena sabuni ali yan sau tareke kama kemuro kemberenga iga kahirnu ko wato wati iga na gutanea iyao serekono sakataren kama kwa anko ndenge iti woti mera awono aw sakataren kama birambe igara nuko anturesa keta honora ko inantina kobi mutu illa kama ira ko inantu ma Kenya igana kobi mutu na la kama na sawunya ya arungono kewoni ya lewya udangan keta una tono magana kenge watibe agana kenge watibe kemberenga uronga na kaso kinga ina kenge kemberenga yo yorna kama na katu te kahanga komigra komobe
kemre ngai khonira ka ke anturesa wato wati woto kombe ke no ngutene wato woto kombe ke no ngutene targu munda ko inanti ke kota Abu Jahali mediga kahiya serebe no gai kuma Allah renka anture Abu Jahali mediga kahiya honra ko targu munda ko inanti Iblis ay me kahiya ke Iblis ay me kahiya ke kota na sabunya Allah ren ko na ungo Iblis ari mobe ay mediga kahu serebe no kuma Allah renka antura dia kahiya kemra Abu Jahali aw togo to korokon diga mun koni a to te Allah haren yawtini ti ikhay kamana qirnde qanne be hegarti kili kurma be to gana to kiro ken kille ti kemre ngati orni arabunu orni arabunu tunganyugo orni arabunu mara orni ya tunganyuwa kenna ngalo gana kara ti Allah woni nawompo kinoi ti nawompo ken ne manten komi orodon nawompo num menu ke ko tanga orodon nawompo inne manten mosiri ken sabura Abu Jahal alayhi la'natullah haygara misali mututi kenya ti orodon nawompo num me ti ogana karati ken me on kinoi ken nange halle to gana isori ken birenga ogana baratokin dia ti gemera ti kalle ken woni sanke oro men aro horjore ken nange halle ogana karakana ti Allah warnoro ni yimberi ti ken yimbe wo bini mosiri aw kuma na kengo ne ana ko bana wosoini yo ken masalan yana yero wati koninte kengo kine birambe wati konte nga kinsa kinga wati be Allah kusara kongo ngariya isuka manten kenge Allah gara wati be kanu nande Allah hare nan bu kinga atinga kemra kinga atinga kine na sabunya nabinyime su andabaka debendi maganta Allah me gana nyamar kannen kinai nan tambu nabi me ho nangiri Ibrahimai na lawara lutuya na lawara nabi mun kutun suka mante igana baka Allah oro dunya kinya nan timbu ken wakite nambu nabi me bega bugu nay ordu makinai ken kembanya Yunus ya nabilla Yunus akembu Yunus bun Mata alayhi salam akembu nay ordu makinai birambe Allah gara ko inanti asrun woni halaki birambe aken woni gara nyanga ngate ngarta ko kambina me aken ko saga taw nambu nay Allah ma ordu kinai kenya sabuni ko me ken kesantu indenga ni mobe hurenga kale aga makatara ura sere hangeni nyanga ko saga toni nyanga toni mobe Qur'ana na kengoni tillaula annahu min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmiddin la labisa fi batnihi ila yawmi ba'sun laula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi ba'sun kembrenga kinyangoni Yunusura tagampanya suara lain kunanu ndagampana suara lain ko ken suara lain kunene kangai agati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tagampana kenko tani wuchunu nyaga ken nondi mawundi nenkota nanda wara mawundi nenkota kembrenga alla te qur'ana hilla qari te alla hare tamanya ko nyaga gumegere wala takun ka sahibil hut talare na manya ko nyaga gumeke awro Yunus yayi anama bune ordu makine kembrenga birambe alla gara ordu ngina alla hare nga nemanu kisega manan tambu kenno kusui kairnuku ala kongo ngariya tago gumunda ko inandi ke kota har Iblis ay mekangai kenga ya watbe Allah hare nemano kisinga kama a kusagara Qur'ana no kuygo no ara kenkara Qur'ana no kenno ko wadi kenda qalbul Qur'anan sunnome wadi kenyarati Qur'anan sunnome kembira ara kenya kharu kama ara kenkara kenna kairnuku ko ne kenge mi inene ngonyengene kembira ne to kongo ke nonsa akitena Qur'ana ke qara ala Qur'ana ke qara ri kitem paga sejurani agana Qur'ana ke qara awa sankini iyongulana wa jugujugunu iyongulani Qur'ano khanu ko qara wodi kenda qalbul Qur'an kembira honoti suratu Yasin ala rende kamo ati a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. الله رنا كاخرة أنا قرأت تاسو أو ikitem paka sejulanga na jugu iyonkulan kama kena yo kenkene me hokamana ngorndo kembere nga na yasina karana wara wa hum la yabsurun awi kitem paka sejulanga na jugu iyonkulan kama kembere nga Allah are ndi tanda mundi igijimuni nandangi nambugu kena yesu kenre taro gumunda koyi nandi ke ko tanga har iblis ay mekenre ke ko tanga nandi har iblis ay mekenre kembere nga ira koyi la kari sejula ke ga jugu serebe imeni ke dingirai badir kota ira suko manten kari badir kota ira suko manten kari sejura ke oni ga jugi ho yongulan kama badir kota ira suko manten kari kemera hari iblis ay me be hay badir kota de ka hu kairunwa nanti a ti lengi ti sir suran tagai ti ke me na de mandanai kabiran be agar malikanun yan kan denga badir quraini a kenno kusui ari dutu awuru tar gugum da ko nanti ke ko tara wurenya adiga ma koji worra ira ko nanti ke ko daga mpanguru sena juru gana kitana nya bobo no ke ko tanga iblis ambilla kany wale ka atande gere kenya na kisini kemra nga sejura ke ga sange sira suyon gulandi kenno ku ya suko manten kara badir kota kemra nga Allah harembu Allah renga bu kenai uron kaso kenno kusui atlengu abubakar karai Allah renga atlengu abubakar kariya kenai abubakar wi kara kenai plus ko tarse sa kendi hingan kawane amobe keda ira plan tarase jumasin ki ka kenya tenaynguro kemra nga Allah renga abubakar kara kemra ro abubakar ibu makan gondi ibu ikanundi keta nandiga agaru sawri ri jongo ikenga khima buti setu hoire esro hili inyi tanye itere tanye nanda agaru sawri kedi ha idigante abubakari watuni awale kane watuni awale hale watuni aro Allah harimo terne domi itoge mori wati su aw sanze ne hatno kane hatno hale ma Allah harime go somini amma kenno ko su Allah renda tirni ta abubakari ti watuna o kane watuna hale telike manana kangai abubakar ti birambe ni to kamana ne hakarenga na yang kannanti munundanu ngorri dia kenno ko sui iworni hale iwotni keta munundanu i hobrenda ikitana anike hana kita nan sami Allah renkane igana mire hilakari i hay kileberi kili dawarnte he girundo hono yo kilekeri igana mire ken hanai iwodi gana kane purke girenda ikileni igana taloenda yana ike hanana taloi kemra Allah rengane halle kenna tunan di gire ngono ja ta manani kai ni to terri hakarengana yanka konu ni nanti worni mundu iwi halla ma ambatunu kenno kuri worni ro halle igana hobre nyani ya hobre ni ke hanagita kemre gannan sami Allah rengan ke igana mire khari nanti hay kileberi giru nyana kilegeri kili dawarnte kemre nga iworni kane agana yana taloebe ikena talohina kemra Allah ren natu nanti jagre mo kileni iranya ke asabura kemra israel khoni itere itanga migora garu sauri ya ke garu sauri ke watibe a kenno kusuya abubakar ta Allah harenda ta Allah ran sigi hina an sigi ikello na no onda bari Allah ren kanyi serengana adaroti himbe amma iballa sere daronta oi amma andaronta un sagana kenno kusui ati abubakar ta lo abubakar garo abubakar ra arai wuronya ni biten khanani abubakar girin kuma ke momo agana bote be wari agula munu na soti keni agana bote be wari agula munu na soti keni agara uche be ano asagara Allah to honne kembra akanu khana i marinya dawo Allah haringa pasa Allah harin dalla siki girin kuma lakhinga keta raboti bane wari momo na momo tiwo gire munu na soti kembote rakhinga ama gire kita na sodi ken botera khana bo Allah ren qawl lakhinga pour que Allah ren kana mar qorti ken no kusui ari tanjun konya na ken bote tere kemana nante Allah ren da tallo Allah ren garo tarugum da koyi nante Allah ren garo bane yara ucine bane Allah ren kange ari yongulan sawu abubakar tangama akange na sawunya ke wuro Allah ren makange parce que jibrura ko Allah ren nan ta ma sawu itanga mawroke ya hagra ke wuce hohonya Allah rai mai gakan gai kina sabuni igaro girngum ni bane
ala rendi tan sawu Abubakar yonkulan kama ala rendi yonkulan sawu Abubakar tan kama nan kenge bo kenan hale targu mun da koy nan dala rano ke kongo be hay donc ke hakar ta en ka hana koy ni konnu ngoram palle keda allo giringu meni anan kusanan kenge kinga koy ni nanti am pakaren taunti kembrenga alla ren to giringu me kera yonkulan Abubakar tangama gilgaro giringu me ker bane kenno kusui alla redi toy tunga ondi yite ngusaga senu giringu me kera khenga yite nga senu ara khenga bane kenno kusui kurkurne li nali giren saundi nali nyaangara yitege kama na giren saundi gunnon kurkurne kinga ya bane kanya mane qaru ogusun gan kanne ogotni kanya mane qaru hono di tisamamira samamira ken kusagari igese ngara lakhinga samamira kusagari igese ngara lakhinga kenno kusui anti giringu me ganti tamani me sine selemara noni gilala rengaro banala du toy tunga oni na ke kaba konuya kembere ala ren to awo giringu me nondi ayon kulan Abubakar tangama kena Abubakar rabuten susudu botibane bega to atanjin ko ari tanjin ko ngara kinga purke hobrenda ara mabu ja hayari tangara kumebe ja sama kanyana kendi ja sama ke burbura o kendi birambe sama ke mbu watinga kinye ati Abubakar ari kale Abubakar tanjin ko kenno kusui araqini Abubakar madunge amadunge tambuni na sawunya Allah rengo kengene ayon kulango Abubakar tangama indari tangusu sisa Allah rena marigiri ken sawra ala samaki kinye ala munyi amadunge tambakano samaki kira kinye targugu munda koyina de samaki kira kinye awatanjatu baka ka kensuri Abubakar amadunge tangusunu are tanto kumela kin amadunge itang tintoni amadunge gilbene amase ka saman kinya ke atorendi ya tawma Abubakar sonome birambe torenga koto akama kenno kuso aya ganyo kusaga toli ya ganye tayenga toli ala haren kama ya ganye ke tete na samunya torenya wai birambe ya ganye tayenga toli ala haren kama kenno kusui ala haren kusaga wundi ala haren ga wundi bana ya wai Abubakari ahaten kilorun sanse sama ken torenga segere mawe ada Abubakar tela nya kamo kenno kusa Abubakar ti aten kinya koy nkinyi ate sama ken nkinyi kenno kusui Abubakar ala renta ni tambu kumela kinga Abubakar tan qiri baga kumela kenno kusa sama kembu sama ka kira qima kamena mbala atanga kenno kusui ala renda sama kinyi bateke ara masa bane awtini kenno kusui atoren kusaga diga awti sama kema do makini kenno kusui atoren diga kiranya wati be Abubakari ala sigira qorenya Allah harendo ke hijira de kebe gane aliya iwadi kenda al-fidaiyu al-awwal serbe gari idu mangasa ni serbe gari inyon kinyana Allah harim mangasa hana ken aliya Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha na sawabunya serbe ka hagum warai suron mane me asuka hanga ma iwasigi kala kanyi me yawiya Allah harin nanti anan sautaren kama ana kwa nkoya don kendi tarugumunti Ali dangan al-fidaiyu al-awwal serbe gara inyon kinyana Allah harim mangasa hanan aliya kemira wadna Abubakar ra al-fidaiyu lisani al-fidaiyu sani kinani mangasa serbe gara inyon kinyana Allah harim mangasa asri hilandi kina Abubakari na sabunya Abubakar haygara kebenya ni tangara kumela kinga sama kenda kinyi sama kan kinyengo mobe beso kentu kama dunya itambaga kumela kinga feu purke Allah harena marigiri na sabunya ti Allah haren wakengene purke marigiri kembirenga kusrohili kura hi qorqornya hijra keri kenan hale Abubakar kana karunko kebe gane Abdullah ibn Abubakar aro asma'u aro Abdullah Abubakar akome kan horonde kena Amir ibn Fuhairai igun kana ris konya ke hiri mosri ke tawra ko inanti iro girim kumeke nogondi tenenge iro girim kumeke no tenenguro nayi lenkara tenenga agemu arabiu lawalin qaso abitu hana arabiu lawalin qaso bitu hana kembere ngura tenenga ya girim kumeke na taratanya na arabanya kembere alamusanya nisa igo baka na madinan kileliga kane to giringu mega no nisa kebe gani Abdullah
akinga wore emsobe kinga khibar mundenga akendi du qoto kinga kemberenga aw khibar mununu wurone aw meki nandia khibaren saw Allah rana bakari tarongama keben asmauya agen khanare du qoto wurosu aw meki ni tiyiga ninga nandia kini Allah rendo aw bakari kebe gane Amir ibn Fuhaira kingani abagade ko me khan horondege ken khana kusoro le ndi golenda warwati be awdawa nun dangini ni kusoro le tabateni purge tabatena mawari kemberenga abubakar aro Allah are ito girngu megere kebe gani kubenu gada sigi Allah are laqinga Allah are ngara yasina khara na sajuran sanki yongulani ga saunan kange kungoni to kongoni sa ma yilengo karne birambe yilan karanga tindo kahiri go kenya liya kendi tela mani duku iraga iti to ko mana Allah ranya do keno ta la ren buwa dalla ta la ren goni buwa dalla ta tara bagar tibuna ndiga ti angu saka ta kara senjo ayun kulani keno ko sui iri yongulanum pai irani senju juguntengo suka mande yongulani himeni yongulan ko ngo sengo yerne iti wakira to ngo koi kamera igata la ren bu keno ko su hodi agute aya wai ho saka ta ngama ko han ko ndengai utala re mabu ta hay sakai ta nga mage tamabu kenno ko sui kusaga girna lo kombeni ire kahanu igaro kombeni bane ale kusaga girna ntaau tarengama ali ga girna ntaau tarengama watibe iti ali tilange nyoire tila la renga ali tigenda no kudu kenno ko sui ira kombe mangen su fure o mawari I wurndembu idga kai idga u jahalnu ura mewari iti ala rembu te khati amadiga na hirenya kenno kusui tina mundu ila gangon kadu kenno kusui ta Allah hare serbe gana katarni tai hure wal mangarnte kamenyo wame okinikinga serbe gana katarni ta hure wal mangarnte kamenyo wame okinikinga kenno kusui giri do bangen sui munundano igiri kenya tenengen so wanyesa igiri ro bangen sui na munundano mundu ni mundu munundano maya akitai ura kamenyo wame ra kenya lawara nandi serbe gana katarni tai tikembira na tikemo kinanga ka kesu ka mande ihagira kebe o kinana Abdullah ibn Uray kitiya kahirin yanyi ka hore nyanyi hore nti mante nyanyi kiya sabuna Allah renda sugande Allah rengane himbe sugande ni ayin kene sirina mai kemirenga aro Allah rendo Abubakar ga gemu tugaru bere nanti anikeni Madina yo kenkinai ara Allah riya tiken tugaru kebe gani kamenyo gomege ari ya ganda ngindikenga na sabunya kebe gani Abdullah ibn Uray kitiya akenyi inu kutu pasira koni Abdullah ibn Uray kitira nanti worno garu sawri keri yo buto sikinyanare buto sikanin kota andigi girngo melakinga kemberenga yo hijra njopana kayru kura kamenyo gomella wara ara Abdullah ibn Uray kita winu kutu amadu ngene no kukoi epi ari ya ganda ngini kamenyo gomeke na sabunya kempa ni diga isunsi piribe kamenyo gomeke ngaba kenga nandiga nali ka gemukane aro hora gun sawabura ari ya ganda ngini kamenyo gomeke kemberenga iga gemu tugari beri ni wasalo ken kinga ko ni nanti sirani horenti mantenyi Abdullah ibn Uray kiti ka halle awrni salamaw ka ke kotan nani ama salamaw hina kemberenga Abu Jahal nu igiriro bangen su yo girne imakata ya kitane ka ke kotanga kirai arabu nu to modeli wonyuri sere wonu nyuri wati kenda alqiyafa serebenu go serentu mosiri igana mpai har nay angani serebere me watu keni karsa horenye igana haibane watu ken to onga debloke arabu nu ma mobe hari tabate igana tabate ngari iwatu baga tabaten kutundi igana serbe tabate koye igana war bane kendo tabatun kutu iwatu baga meri kemera kebe gani alqiyafa ngani tabaten tuwauma kemera udiga ken sere wo munu himbe go tabaten tu ila ken mundu na tuwar qore kini kenga kemera na Allah arendo Abubakar tabaten koye igabu Abubakar kara iri tabaten koyi tabaten to anake kemre ken khana ra tabate ke hay ara hay bane ken no kusuya to kilo tabate ke bate aras tu baga tabate ngutudi har tabate ngana gawon ko be ala ranga Abubakar khalle aw kentu kemra to kilo tabate ke bate kenda kahir no ku isuka am fosinte nguma iworo yiwo ke halle kebe gani tabate to anake iwora halle ka himbe garu no ursam tabate ngo kamana ndigaro no khube aro madinan kilengo no khube illa to me koy kamuno ngui ke misali ngo ko misasa serebe go tubatu
tuba serebe go tuba kuratu siza a misali wa khomi banaman kille ana kenya madinan kille ya siza misali ri banaman kille ona kenya madinan kille nga bo ala haren digaro jenjen kille misali ri kwa khomi ala haren ga digaro kille be aro madinan kille ndaro bambane mi a khomi sahilero hankite kuma ngana banaman kille kenya madinan kille nga kembira jenjen kille ala haren digaro kenya kembira tabaten to ana kega akahana tokiro ala haren tabaten yara Abubakari a gilago kamanan tokiro tabatake inorsan iti ange be kamanan daro bange be kiro madinan kilen kan daro bange alla haran ka sahaban diga madina o qaratu nan dai merin diga noy kemira ampera no ko be kiro madinan kilen daro bange kemira tabaten to ana keti te qare tono ini to angoli ingoli te to kenya bana bujalde tuna tono angoli te to awon keta e tokira halesa ikahanu fo sindengu ma tabaten to ana ke wono kamanan tokiro tabatake au kamanan tokiro tabatake kembirenga magari sigi giringume lakhen ala harenda Abubakari igo giringume beri magari sigi giringume lakhen a birambe aga sigi giringume lakhen a kenno kusati tabate ke kona kemberai tabaten kemberai a kenno kuyi hokusandi ti giringume wa hayre te qaronda kempai kenno kusui diga naliya sigi ma giringume ngure iya wai yiten senunte wa giringume lakhen gunun kurkurne kenya ndona giren sawni yiteke kama epi kanyamane qaru kenga ni samma miranga ken kana nyanto ni gese ngara giringume lakhen a ken no kusu kebe gan utbata buni rabiai ken butu mosiri ken di tikunata Allah tundaire tina sawena serebenu wurundengani e wurwa kembra igana yorono giringume ni intarno te hakarta gai kullan tarno abada na qurqurne keto giren gama nanti wuri kunna loere qurqurne na li giren sawni sama mirana li isonganda wari kengani igese ngaraire kellan tayana kembra nga tabaten to anage ansamu ampagara himbe go tabaten to anande ge on to awni itabate ge on kembera kema hiti itan sama bujali meti kembra nga on sage ondiga hitana yara mundu inamar dia no hiri wati namar burle kenno qosu idimi tabatin to anake ure isage o maharajate kenno qosu sage nandiga Abubakar kara Abu Jahal ti tunda Abubakar kara hay harsa ndayu gantano kenno qosu i grupu iri kahanu iri jongoy Abubakar kara ira lakhem kongo serebe gara lakhem wi ken asma ya zatin taqaini ken lakhem wi ala lakhem wi bana Abu Jahal qusara tirne tele ampa waka ken no kusa asmauti ikenta no kudu awo ken bagira khenni mogobe awo ken bakira khenni no kube doro Abu Jahal kusagara abwa ya alemeni ma abuli ataru tatwanen buguli mo sandin bagataroni tol maga Abu Jahal gara kadu ita Abu Jahal ni sirai ajukumbure mo sri gilagara tinne ati Abubakar ka aga tinda no kudu yara wo ken bagira khen doro ajana abwa ya ren ma buguli mo sandini na nyira bagataroni kembrenga idangi ketaira mununanu ngirndi nanti stress suga na katarni tai anyon ginde wal ma hure kamenyo me wo kenkina keda mununanu ngiro bangsui akebe ne giringume kira khenga birambe igara sigi giringume la khenga Abubakar ti Allah harenda au kamane kanenya kanitai ti har serbane ga nan bipi nanti wi to humo onsro ni dro unyi wali har serbane ga nan bipi ni to man kay no ni awira antaire ke Abubakar o kamana ke kona Allah harenda nanti har ga nabi honne doro nanti wi to no ne bayni iwo wali Abubakar kanu makano ngo qotono kenno kuyi Allah ko sagara kabago igonya purga Abubakar hakarengo taawno mobe kayirnu ko hayro giringume laqebe kenno kusu giringume ke tatibane Allah ko sagara ido to itungawoni na laqay wo buni ronwa na laqay mono giringume tatibane ara laqay muni kenno kusu iyawo halaqay woy hure mo soronteni kemo halaqay ke giringume ke tatibane kenno kusu Allah ridi to itungawoni nangu sagara laqay wo buni nan yawra halaqay woy hay no ko be han no ko he hangen no ko he ka Allah nda korne ho nyana honsu ko mande nyen seo Allah again ta honun kama ken no kusui irido to giringume no ni na halaqay ngari hure mon soronteni ken no kusui Allah arenti Abubakar dangane ta Abubakar ne hakarenta woni ma baluka bi ithnain Allah salisuhuma la tahzan ti sorohi lillah lan qangai sorohi libe iskani ngani Allah ti Abubakar rata makanu kenno kusui aridu to giringume no ni na halaqay ngari do tatibane nga
وهور مغسرونتين الله أرنت أبو بكر دعاني لو جاءونا من ها هنا لذهبنا من هنا لو جاءونا من ها هنا لذهبنا من هنا تيغناري أويا دو كتاتي أو قصان بقولو كتاتي نانيغا نلهور ني نانيغا كن نكوني نسا أبو بكر حقرنغا تاو كن نكوني أبو بكر حقرنغا تاو كن بلا أبو بكر نيغا كانو أتا الله أرنا تاريغا نبيبي دورو تينيو والي قا الله غلا كيكوغو كوياي كن نكوسو حقرن تاو بس الله أرنتي إغناري أويا دو giringu mekera khembanga kembere o bakaro tatibaniki ora halakhinga na hure mutu nandiga ka Allah ra kanu anya kemo yari Allah ra kanu ihaga nya mobe kanyamane qarunda igesen sagundi kurkhunne nda giren sagundi yiten senu giringu melakhinga ka nu nyimeti tabaten to ananda ta to oke anya mama parce que tisar kuranda wali refiu krenga ya ma utbata buni rabia ken woni dima ore musri nanti urantarno ere killanta yana few ken go isage na siru mundu himeno gora mundu ndanu ngararo gunem bangen sui keta imendar tai kamenyo gome ila kengara bo kinganya wati besa ila bitu hana ya kemore na bitu hilani ya kemore na bitu sigani ya kemore kingani tenenge tarata araba a gilikinganya I haten kara ikama I haten kare kuma munineni parce que bitu sigi sebe o kamana ndiga ange ma wara ma khabara kita anda tuna di ken woni diga na ampiri a kinganya wati be Allah arengara bitu sigi beko na dikingana time kingani kilintwana nga kingani Abdullah ibn Uray kiti ya nanti aninyi girungume laqinga aro asma'u kenna yigande mo onsurondi Allah gana duire kotatana o dangini teken kutenga misan singabo o lengi khalige sini ro duwa nyana wote Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal muttarin rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin تغنينا بها الرحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.